Shvatite to, dakle, da Otac dozvoljava stvari u našem životu za naše usavršavanje i na nama je ponizno se staviti pod to što se mi opiremo. Znate, najlakše reći da to od vraga i nastaviti po svome. I shvatite to i ponizno se stavite pod ravnateljstvo Gospodara kako bi se iz svih događaja oko vas i u vama moglo razviti novo djelovanje. Dakle, sve je uređeno, sve vodi k tome. Otac je u kontroli. Nema niti jedan vrapčić da padne, Matej 10:29. Niti jedan, a da to nije njegova volja. Ne, to se ne može dogoditi. Znači to nemoguće. A onda još važnije, 30. stih, vama su sve vlasi na glavi izbrojane. Znate što znači vlasi? Najsitniji detalji vašeg života. Najsitniji detalji vašeg života. I stoga kad vidiš da se nešto događa nepovoljno, nije prva reakcija to otkloniti. Prva reakcija se uskladiti sa božanskom ljubavlju koja ti šalje te događaje da bi te priveo k sebi kroz tvoj ispravan način razmišljanja i djelovanja, a to je da staviš kraljevstvo na prvo mjesto u osobnome, a to je da radiš na vlastitoj duši, a to je da radiš na usavršavanju kroz nesebično služenje i poniznost i davanje, da upokoravaš tijelo. Hello! A ne da odmah zoveš nekoga da moli da ti se to makne. Maknut će se to, jer on ako moli iz ljubavi, molitva će proći zakonom vjere, a tebe će dočekat nešto iza ugla još gore. Možete slobodno amenovati. Jer ovo vam je čista istina. Ovo vam je čista istina. I zato čista istina.